Kajaka kebasan. Usaimon uyarap yu Yesu ban ba ya kading pena. Hakini kajaka kebasan. Haba kita kisipai ki yu ibo Yesu la telot palan. Ki ibo Yesu umla syu ban yai. Ki ibo Yesu umla syu ban kiri kata kading pena. Ki ibo Yesu unum poi syu syakal bari. Teki kwa bo Yesu unyap tharong halor jong kading pena hakal bari. Kila yu iyo we brio bakar teng Usaimon ubana ka sinong kirini. Bar kila khot yu tau brio. Kila pen bor yu tau brio. Ban ba ban yarap yu Yesu ban ket ya kading pena. Hak baning kong utau Simon ula kentaj. Henry kita spai kilap ai teng ya u. Bar kila pen bor yu ban ba ya kading pena. Te umban se ban yarap yu Yesu ban ba ya kading pena. Kendiat ngin pusan hak bai dew kene kecaka. Hatu subu lada mangaba mapingi yeng hakajaka jong tau Simon nakirini. Hatu ngipat nginun em ban yarap ban ba yu Yesu ban ket ya kading pena hakata kapur. Ngatarai nyimla ban rekibeng. Nyimla ban benya Simon nakirini ba tre ban ba ya kading pena. Lada ngiyeng hakajaka jong u ngirungin kentai namar ka jing ting namar ka jing isir kai kata ka jing sya penistom ya Yesu. Teh ka jing jing ka mamana kasi tungin le kendiat ikam babha nam ta kiwe nam ta ka imlang kasalang nam ta ka jaj ban riu nam ta ki para marjan marpa nam ta ki wei ki mensim wala ka ta ka jing le ka long ka bak thang wala ka ta ka jing le ka penmong yangi ngin le ik barot nak ban ta jong Yesu.